Allillachu wamrakuna, kanan hunaq kushishlla yachakushun rimayninchichaw. Coronavirus willapata. Qallaykushun. Alli. Seguita rikay. Piraq. Imataraq willapachaw rimaykan. Kanan taytaykiwan mamaykiwan aylluykiwan ñawinchashun. Coronavirus. Markaman chayamushqa huk virus. Coronavirus hutiyuq. Fiyu kargan, allapa fiyu. Coronavirus fiyu kayninchaw rurargan runakuna qisyananta. Chogaywan, wishqawan, uma akaywan. Chaypitami hampikukuna nirgan. Kay coronavirusta kaynawmi hitashun. Makinchita awirir llapanchi wasinchichaw kaykar. Chaynawmi llapan runakuna wasinkunachaw kaakunaq. Achka hunaqchaw mana pipis wasinpita yarquqchu. Coronavirus kikillanna kaykargan. Kallpantapis oqraykashanam. Llapan nirgan mana coronavirus. Chayta mayarir llakish aywakushqa. Chaynawmi coronavirus aywakush. Chay llapan markachaw kushishlla taakunaq. Rimapakurgan hábitos de higiene rurayta. Makiawita yakuwan jabunwan rikrata jugarkur chogayta. Nipakush mana coronavirus. Allichu willapa? Alli. Kanan tapuykunata yaskishun. Pipitata rimaykan willapachaw? Imata hampikukuna nish? Imanawtaq runakuna qishyashqa? Imaraq kanman mana runakuna wasinchaw kaptin? Imanawtaq coronavirusta yalipanchi? Imaninanta hábitos de higiene? Alli wamrakuna, kanan ruraykunata ruray. Chaypaq seguikunata rikay nirkur yupanakunata churay kamakashqanchaw. Alli. Seguikunata tinkuchi hutinwan. Seguikunapa hutinta tari nirkur qillqay. Segui huk runata qishaykaqta coronaviruswan. Kanan yaski. Imatataq yachakusqanchi? Imataq hutin mushuq qishyapa?
Imanirtaq hábitos de higiene nishqanta ruranchiman. Maychawraq coronavirus gesha yurishqa? Chaypaq taytaykita, yachachikuqkunata, runakunata tapushun. Alli wamrakuna, yachakushqanchik kanan hunaq. Warakamay qamkunawan. Aywalla.